twongeye kubasuhuza, twongeye kandi kubashimira mwebwe mudasiba kubana natwe umunsi ku munsi. Mwe mwamaze gukora subscribe turabatashya kandi tubasabira umugisha. Tubifuriza ibihe byiza mu byo murimo byose, mu byo mukora byose n'imiryango yanyu, kandi tubashimira aho tugeranye namwe kugeza kuri uyu munsi. Ntacyo tubashinja, ni ukuri Imana ibahe umugisha, kandi tubasaba kugira ngo mukomeze mwumve, murebe ibiganiro byacu, mubisangize, ubishoboye abe yashyira kuri stati, utanabishoboye nabwo nta kibazo. Turabashimira rwose 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 rwose. Reka ngo ukubite inkuru. Kera tukiri batoya, Mm, Mere yajyaga twigisha ukuntu gushimira buriya ari ikintu cy'ingenzi cyane ku muntu wakugiriye neza, cyane. hanyuma akatubwira ati asante inamaliza amacunga ya padiri. Mu rwego rwo yajyaga atubwira inkuru y'ukuntu ngo padiri abanyeshuri bajyaga bajya kumusaba amacunga, hanyuma ngo akabahereza, ngo wavuga ngo urakoze akongera akaguhereza, wavuga ngo urakoze ngo akongera akaguhereza, ngo amacunga akarinda arangira. Ati rero gushimira ni sawa, turabashimiye cyane mwebwe mubana natwe. Imana ikomeze ibongerere, ihe umugisha imirimo y'amaboko yanyu nk'uko duhora tuyibasabira, kuko uru rugendo twarutangiranye namwe kandi n'aha turugejeje naho ni mwebwe, si twe si ku bwacu, Muri make turarufatanije. turarufatanije kabisa. Ni ukuri Imana ibahe umugisha, ibahezagire, wa mugani w'abavandimwe abarundi, ibahezagire muri byose, kandi ibyo mutanga namwe Imana ijye ibasubiza ibakubiye inshuro 7. Uyu munsi rero tugarutse nanone n'inkuru zigiye zidasanzwe nk'uko tumaze kubibamenyereza. Uyu munsi twavuye muri iki gihugu tubarizwamo cya Mozambique, twasubiye iwacu kuri gakondo, mu baturanyi b'iwacu kuri gakondo, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se DRC. Hari kubera y'intambara idasanzwe ihuje ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC cyangwa se ihuriro ry'igisirikare cya Kongo, ubwo ndavugamo FDLR, FARDC, abitwa ngo ni abamayimayi, wazarendo. Ahubwo numvise ngo harimo ngo n'ingabo za SADC za South Africa. Ariko zo ntabwo ziri muri iryo huriro, kuko iryo huriro ryo ni ingabo z'igisirikare cya Kongo. Hanyuma ingabo za SADC ni za SADC nyine, n'iza East Africa nazo ni za East Africa, byose biri muri Kongo ariko mu buryo bwo gutanga amahoro, na misiyo zabo ziratandukanye. Nibyo se, ntabwo se abantu z'aba SADC ingabo za South Africa ntabwo zijya ku rugamba? Reka ngoye nk'urugero, none se ingabo za MONUSCO ubu ni iza Kongo? Mbese ni muri urwo njye nanzi ko ariko kundi ibihugu biba ari inshuti, nka kuri Burundi bwatije ingabo abakongomani. Oya, ntabwo ariko ibindi byo bimeze. Amamisiyo nyine aba agiye atandukanye, misiyo ziba zigiye zitandukanye. Ni muri urwo rwego rero ibyo bisirikare iryo huriro ry'igisirikare rihanganyemo n'abarwanyi biyise M23. Yego, akaba ngo ari n'abakongomani ariko bavuga ikinyarwanda, bakaba barahuriye mu ntambara kubera ko Kongo ntabwo ibafata nk'abakongomani, ivuga yuko ngo ari abanyarwanda. Na n'ubu biracyabita igisirikare cy'u Rwanda. Ariko Kongo nka Gisekedi ubwo ashobora kuba yararendereye ku Rwanda, ashobora kuba yaravuze ati u Rwanda hano rurarenga, kuko aba M23 baramukubita akabona urwo rushyi ntabwo rusanzwe. Iyo bamukubise ubundi bakamuhabya ahita avuga ngo harimo ingabo z'abanyarwanda. Ashobora kuba n'abazitinya. Na niyo mpamvu buri gihe iyo M23 yarwanye neza bahita bavuga yuko ngo yahawe ngo ubufasha n'igihugu cy'u Rwanda. Nubwo bwoba. Ariko na hano byarabaye, mwabonye yuko iyo hazaga groupe y'abasirikare yambaye neza, bafite ikinyabupfura, bari seriye, bahitaga bavuga ngo ziriya ni ingabo z'u Rwanda. Ni hatari kabisa. Ni intambara rero ikaba yari imaze igihe iba, ariko uyu munsi noneho yabaye akasamutwe ubwo yageraga ku mujyi wa Goma cyane. Mu minsi ishize hari igihe babakubise, hari igihe FARDC n'ingabo z'abarundi ubwo na FDLR bafatanyije, hari igihe bigeze gukubita M23, ivumbi riratumuka babakura mu ntunza muri Goma. Basigara banishimye cyane bavuga ko babatsinze, kubera ko hari umujenerali umwe ntibuka amazina ye neza, ngo yazanye systeme, bararwanye M23 irabatsinda ariko basubira inyuma, hanyuma baragira ngo bababeshya yuko basubiye inyuma, kumbe bagiye kubatangatanga. Icyo gihe ngo batangatanze M23 ngo barayihundagura koko inahatakariza abantu benshi.
ariko nayo ubwo yaragiye aho yari iri yiga iyindi migambi. Uyu munsi rero yagarutse ari amavubi noneho adwinga apana bya bindi byo ariko utuntu nakunze two ngo yabanjira n'abarabura irababwira iti twebwe Goma turimo kuyegera ahubwo mwe mwitegure, ngo banasaba abaturage ba Goma ko batakwiye kugira ubwoba ko baje kubaha liberite, baje kubabohora. ngo baje kubakiza, banabwira abanyarwanda bose ngo bari i Goma ko basubira iwabo rwose, byaba byiza basubira mu Rwanda. Ubwo rero bari babahaye rugari, bisobanuye ngo bari babonye ko imyitozo bayifashe mu mutwe neza. Ibintu biri kubera muri Goma nabonye ari ibintu bidasanzwe. Hanabonye ku ruhande rw'u Rwanda hari abari kubyutswa n'urusaku rw'amasasu. Ngo hari kubyutswa ahubwo se banaryamye. Kubera ko ngo ibiri kubera hakurya bimeze nuvuga ngo biri mu ntera ntoya cyane uvuye mu Rwanda. Utagiye kure, umujyi wa Goma cyangwa se Goma ubwayo na Ntuza na Rubavu birafatanye, bitandukanywa ni nk'akizi, ni nk'amaputo birafatanye, ni nk'amaputo no mu nkengero na Bobore nk'uko bavuga, ni nka Kigali na Muhanga. Urabona ukuntu bimeze, birafatanye. Ibintu bivugira Muhanga ubu byumva uri i Kigali, ibintu biri kuvugira i Kigali ubu byumva uri Muhanga. Rero Rubavu na Ntuza na Goma biranafatanye cyane kurenza na Muhanga na Kigali. Urumva ni ahantu hafatanye cyane, niyo mpamvu amasasu ari kuvugira hakurya muri Goma. Ntabwo umuntu uri i Rubavu ashobora gusinzira, byo ntabwo byashoboka rwose, kereka atari amasasu bari kurasa. Uretse n'amasasu n'urusaku rw'abakongomani, kubera ko bakunda guserebura iyo bari gusakuza, bakoze nk'ibirori bari gusakuza cyane. Umuntu uri i Rubavu ntabwo asinzira. Ni nguko rero ukuntu batari no gusinzira no muri iki gihe cy'amasasu. Amasasu ari gutangira kuvuga mu rukerera, M23 wibamereye nabi. Gusa nubwo bimeze bityo, umuvugizi wa leta y'u Rwanda yijeje abaturage b'u Rwanda ko umutekano warwo uri ku murongo neza. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yavuze ko nubwo muri RDC bimeze bityo, hakomeje imirwano hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo z'icyo gihugu, umutekano w'u Rwanda n'uw'abanyarwanda urinzwe 100%. Uretse yuko nubwo bimeze gutyo, ngewe mbaye ndi nk'i Rubavu n'ubundi ntibyambuza kugira ubwoba ku buryo uba uri gutekereza yuko igisasu gishobora kuyoba kikaza muri quartier yanyu. Ahubwo akandi kantu nako kabayeho ku baturage bari mu Rwanda, hari umuturage amasasu yaturutse mu mirwano iri hagati ya nyine ya M23 n'ingabo za FARDC, kuko iri no kubera muri Goma muri Kongo. Amasasu yaturutse muri Kongo aza mu Rwanda, noneho ahitwa mu Rutagara mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu nyine. Ubwo sibyo navugaga kandi kagira inkuru. Amasasu yinjiye rero mu nzu y'uwo muturage, atobagura urugi, arangije yinjira anatobagura ihene, amatungo yari ari mu nzu. Iyo hene disi yabaye igitambo. Urumva ko ari igihe utarokorwa n'umuntu ukarokorwa n'inyamaswa. Ibintu biri kuba ni agatereranzamba. U Rwanda rwagaragaje ko rero imyitwarire y'amahanga arangwa no gusohora amatangazo yirengagiza amakuru y'ingenzi ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo itazigera itanga igisubizo cy'iki kibazo mu buryo burambye. Ariko n'ubundi wa mugane, buriya igisubizo cy'ibintu nk'ibi, umuntu ukomeza kugucinja ibintu ubona wamwisobanura ukabona ntari kubyumva, ugeraho ukamuhimisha icyo bita silence, ukicecekera ukamwihorera, wagakomeza ibyo yibwira, ugakomeza ibyawe, ukirinda kugira icyo uhutaza. Guverinoma y'u Rwanda rero yongeye kugaragaza uruhande ihagazeho mu ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa RDC cyangwa se bwa Kongo, binyuze mu itangazo yashyize hanze mu ijoro ryo kuri iki cyumweru. U Rwanda rwagaragaje ko amatangazo amaze iminsi ashyirwa hanze n'amahanga mu kibazo cy'intambara ya M23 ashingiye ku makuru y'ukuri kandi abogamye. Rwavuze ko ibi nta gisubizo bizatanga mu kibazo gihari mu buryo burambye. Ni ukuvuga ngo amatangazo anyuzwa hanze n'abazungu se, ibihugu by'i Burayi yose nyine uba wumva abogamiye ahantu nabo bakura imari. None batabogamiye se uri kumva nyine bo barashaka kugaragaza yuko
ari inshuti na Gisekedi. ni ukuvuga ngo ibintu biri kubera muri Congo biteye ubwoba n'inkeke, kuko ibintu biri kuberayo bisa naho ari ni uruvangitirane rw'ibibazo. Urumva hari intambara, hakabayo n'abari guprofitira mu ntambara. Nahoze mbona bamwe mu barwanyi ba FDLR bafata umuntu ku muhanda witambukiraga bakamukubita bakamwambura, barangiza bakamurasa mu kirenge. Abantu ibintu ariko bigute biba bikwiriye gutya? Abantu bari ku rugamba, wa mugani reka tuvuge ko nabo bari kurwana ku byabo, ariko bari guprofitira mu kavuyo bambura abo barinze. Ibyo bintu ntabwo biba bisobanutse. Abantu benshi bahunze mu gice cy'u Rwanda, bahunga banyuze kuri Petit Barriere mu Rwanda bajya mu Rwanda. Abanyeshuri nabonye bamwe benshi nabwo bavuye mu bigo by'amashuri bahunga. Nabonye sinzi umwe mu bayobozi wasuye imitwe ya FARDC, igisirikare cya FARDC aho gikorera. Umwe mu ba FARDC arimo aramubwira ati rwose tubayeho nabi, nta uniforme tuba turiho, nta byo kurya, dore ahantu tuba twubatse. Bigaragara ko leta nayo ubwayo ntabwo ishyize ingufu mu burinzi bw'igihugu cyabo. Niba umusirikare ashonje urumva yakora iki? Hari ibintu ubona biba bigiye bitangaje. Hanyuma perezida wa Kenya William Ruto ari nawe uyobora umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, East Africa, ubwo ni EAC, yatangaje ko mu masaha 48 haterana inama idasanzwe ya rukokoma y'abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango, igamije kwiga ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa DRC. Ubwo sinzi ibyo ibiri buze kwigirwamo nabyo nitubimenya turaza kubibabwira. Kimwe nuko mu myaka yashize ibibazo bihuje Congo na M23 ntabwo ari iby'ubu ngubu. Mu myaka yashize hari indi ntambara yigeze ibaho, ariko na mbere y'iyo ntambara hahozeho umwuka mubi hagati y'abanyamurenge, reka tubyite gutyo, n'abakongomani, kuko Congo ntiyemera ko abanyamurenge ari abakongomani, ibita abanyarwanda. Muri Mata rero umwaka ushize, wayoboraga South Africa mu myaka ya kera, witaga Thabo Mbeki, wayoboye igihugu cya South Africa kuva mu mwaka w'1999 kugera muri 2008, yavuze ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kitakemurwa n'intambara. Icyo gihe yagiriye inama ubuyobozi bwa DRC kwicara bagakemura iki kibazo mu buryo bwa politiki badakoresheje intwaro, kuko kidateze gukemuka ari uko barwanye ariko bavuniye ibiti mu matwi. Nyuma yaho igisirikare cya DRC kimaze gushora amamiliyoni y'amafaranga mu ntambara badatsinda. Bamwe mu basirikare bakuru bakomeje kwicwa, umunsi ku munsi hari upfatu. Ndetse magingo aya ikibuga cy'indege cya Goma kiri mu biganza bya M23. Si nibyo byonyine, ubu nuvuga ngo Goma yose iri mu biganza bya M23, kuko ubu ngubu iri gukontorora igihugu, iri gukontorora umujyi wa Goma hafi ya wose ahubwo, kuko bamwe mu basirikare barenga 20 b'ingabo za FARDC niyo mitwe yose ya za Wazalendo bahungiye mu Rwanda. U Rwanda rurabakira. Narimo mbona ingabo z'u Rwanda ziri kubambura imbunda zibasaka zireba niba nta byo binjiranye byagira ibyo biteza, babambura imbunda bazishyira ku ruhande, amazina yabo barayandika, amasasu bashyira ku ruhande, imbunda zigiye zitandukanye zabo n'ibyombo byose barangije babicaza ahantu. Urumva ko M23 isa n'iyafashe umujyi wa Goma wose. Hanyuma narimo mbona n'abakozi ba MONUSCO, buriya kubona MONUSCO nayo bwayo yahunze bihita bikwereka ko nyine ibintu byatunganye ku ruhande rwa M23 kabisa. M23 yatsinze urugamba, yari ihanganyemo n'igisirikare cya Congo, ubu ni iri gukontorora umujyi. Ariko wari wanabanje no kubahereza amakuru, umutwe wa M23 watangaje ko amasaha 48 wari wahaye abasirikare ba FARDC ngo bamanike amaboko yarangiye. Wasabye mbere yuko barwana, wasabye abagize igisirikare cya leta gushyikiriza MONUSCO intwaro zose bafite, ndetse bose bagahurira kuri stade Reunite bitarenze saa 9. Uyu mutwe wahise kandi uhagarika ibikorwa byose byakorerwaga mu kiyaga cya Kivu, uvuga ko iki gikurikiyeho ari ugufunga umujyi wa Goma wose. Ibyo bana bigezeho rero, kuko ubu ngubu umujyi wa Goma wose uri mu maboko ya M23. Ariko Kongo nayo irancanganyikisha kabisa, ntago njya nyitahura neza. Niba muri kureba neza kano gafoto, ngo igihugu
kiri mu ibara rya oranje kirasaba akanama gashinzwe umutekano k'umuryango w'abibumbye ko igihugu kiri mu ibara ry'icyatsi kigomba gufatirwa ibihano bikomeye ngo kuko iryo bara ry'icyatsi, icyo gihugu kiri mu ibara ry'icyatsi ngo ryabujije amahoro n'amahwemo icyo gihugu kiri mu ibara rya oranje. Ibintu birumvikana, reba ukuntu iki gihugu kingana kiri mu ibara rya oranje, urabona agahugu ariko Kongo rwose, Kongo n'abazarendo yayo baratangaje cyane. Ubu rero M23 nyuma yuko ifashe umujyi yahise itangira n'amapatrouille rwose, ibice byose by'umujyi wa Goma ubu biri gukorwamo patrouille n'igisirikare cya M23. Ubu bari kukijera neza nk'abikorera. Reka duhinira aha ngaha rero, turakomeza tugende dushakisha amakuru, turakomeza tugende dukurikirana iby'iyi ntambara n'amatangazo ari bugenda atangwa, kuko nanone itangazo rya M23 niryo ryasohotse uyu mwanya ryonyine, ntabwo twajyaho hariya ngo twemeze ibyavuye mu byo bo batangaje 100%, tutarumva niba koko nta yandi matangazo yasohotse avuguruza cyangwa se yemeza ibyo M23 yo yatangaje. Ariko nanone tugende ku byo M23 yatangaje, mu bihe byose byagiye bibanza, inshuro zose M23 yagiye itangaza ko yatsinze, twagiye dusanga ari byo, ku buryo nanone nta kubishidikanya kwabaho uko kwaba kumeze kose. Reka tubashimire rero, tubashishikariza kandi gukomeza kudukurikira, tubasaba gukora subscribe ku batarayikora, kubamaze kuyikora nabo tubasabira umugisha nk'uko bisanzwe, tubasaba ngo mujye muhora mubana natwe, mukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bageraho mu bambere, mutibagiwe no gukora ku kazogera kaba kari ku ruhande hirya hariya. Yes, reka rero twongere tubamamarize, ni ukuvuga ngo ukeneye kamera mu bukwe, ukeneye umufashi w'amafoto mwiza, ukeneye umufashi wa video nziza, ukeneye nubanga ibijyanye n'amashusho byose mu bukwe, mu ma events cyangwa se haba mu anniversary, ukeneye ko se ubukwe bwawe bunyura live ku buryo atabashije kubugeraho babukurikirana live ku murongo wa internet, ibyo nabyo turabikora. Ku bagize ibyago nabo bakeneye ko umuhango wabereye aha ngaha w'ishyingura ryo gutabara, abari mu Rwanda cyangwa se abari mu bindi bice byose by'isi bagiye baherereyemo bawukurikirana batiriwe bagera aha ngaha, ibyo nabyo twabibafashamo. Ikindi, ufite inzu, ufite ikibanza, ufite siseta yo gukoreramo, ukeneye uwo mwane rwose yakaguha amafaranga, ibyo nabyo turabikora. Wowe no guhamagara iyo nimero iri aho ngaho gusa igaragara kuri screen yawe, ubundi ibintu tukabikurikiranira neza nta mpungenge. Reka mvuge ngo rero Imana ibahereze umugisha cyane, mwakoze kubana natwe, naho ubutaha. Ciao ciao.